Aha ni breaking news nanone ni amakuru mashya kuva muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni amakuru avuga ko M23 yamaze kugera mu birometero 2 winjira mu mujyi wa Rucuru, ari nawo ubarizwamo ibiro bikuru bya teritwari. Ni nyuma yaho ingabo za FARDC zamburiwe uduce twa Bikenye na Mugenga na Kabindi. Abasirikare benshi ba FARDC bahise batangira guhunga akarere, bamwe berekeza ahitwa Kanyabayonga, mu gihe abandi bakomeje kwirunda ahitwa i Burayi, ni nko mu birometero 2 winjiye mu mujyi wa Rucuru. Amakuru avuga ko abaturage batangiye guhunga umujyi berekeza ahitwa Tonga na Kiwanja, hasanzwe hari ingabo za MONUSCO. Yavuze ko nta cyizere ko abasirikare ba leta n'imitwe ya Mai Mai Nyatura bashobora kurinda Rucuru, kuko nabo nta cyizere bifitiye, kuko ingabo bahanganye nazo zibarusha ibikoresho ndetse n'ubuhanga. Gusa muri iki gihe nubwo amarembo y'uyu mujyi arinzwe na FDLR, nabo bafite ubwoba kuko batabasha guhangana n'ingabo za M23 bavuga ko zibarusha ibikoresho, bakaba nabo bahiye ubwoba. Amakuru mashya yongeye kuva ku rugamba aravuga ko kampani ikomeye ya Virunga Energy yamaze kwimura ibirindiro byayo maze yerekeza mu mujyi wa Goma rwagati, ndetse biravugwa ko abakozi bayo bakoreraga Energy Hydroelectric Power Station bamaze bose kuba bava mu kazi kabo. Ingabo za leta zo zamaze guhunga igice cyose cya Rumangabo, ngo ziri kwirunda muri Bweza na Kibanda, nk'uko aya makuru atariho ivumbi akomeza abitangaza. Umuvugizi w'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC General Leo Kansonga yarihandagaje avuga ko ingabo z'igihugu cya Kongo FARDC zakubita inshuro igisirikare cy'u Rwanda mu minota mike RDF, ariko ibi byose akaba yarabivuze yirengagije amateka izi ngabo z'u Rwanda zifite ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ubwo zahagarikaga umunyagitugu Mobutu Sese Seko. Benshi ku mbuga nkoranyambaga bababajwe no kuba uyu General Leo Kansonga yatinyutse kuvuga ibi byose mu gihe nawe yari muri icyo gisirikare. Andi makuru ava muri Kongo nuko abahanga biganjemo abarimu bo muri kaminuza muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bandikiye muganga Dr. Denis Mukwege wahawe igihembo cy'amahoro cyitiriwe Nobel mu mwaka wa 2018 bamusaba kuziyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu mu mwaka utaha. Ikinyamakuru La Libre cyo mu Bubiligi gisobanura ko aba bahanga bandikiye Dr. Mukwege barimo Profeseri Mayindo Alphonse, Profeseri Maswana Jean Claude na Profeseri Bolakonga Biri. Bamubwiye bati haguruka uyobora aba bantu bakomeretse, uzagaragare mu matora ya perezida yo muri 2023 kandi uzayatsinda, kubera ko ababiguhamagarira tuzagutora. Aba bahanga babona ko Dr. Mukwege ariwe wabasha gushyira igihugu ku murongo. Bati aba bantu biteguye nk'umuntu umwe gutera ikirenge mu cyawe mu nzira yo gusubiza ku murongo igihugu cyacu cyugarijwe no kubura icyerekezo cy'imiyoborere, cyugarijwe n'ivanguramoko n'abagerageza kugihungabanya bagihereye hasi bitewe n'ubushotoranyi buturuka hanze. Basobanura ko Dr. Mukwege ari we wenyine ushobora guharanira agaciro n'inyungu za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku ruhando mpuzamahanga, akavura abanyekongo ububabare bamaranye igihe. Bati nibyo Kongo ifite inshuti nyinshi kubera imitungo ifite, ariko isi yirengagije ibyago abanyekongo n'abanyekongokazi barimo uyu munsi. Nta gushidikanya ni wowe twifuza mu biro bya perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyi baruwa yasohotse tariki ya 30 Kamena 2022 ubwo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yizihizaga umunsi w'ubwigenge ku nshuro ya 62. Andi makuru rero yakomeje ava muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nuko Joseph Bore Fontaine ushinzwe ububanyi n'amahanga n'umutekano mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi EU yagize icyo asaba u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu gihe biteganyijwe ko Perezida Paul Kagame na Felix Tshisekedi bahura. Amakuru yavuga ko Perezida wa Angola Joao Lourenço yatumiye Perezida Kagame na Tshisekedi mu kiganiro cy'ubuhuza mu gihe umwuka mubi ukomeje gututumba mu mubano w'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku mpamvu z'umutekano.
amakuru ataremezwa n'urwego na rumwe bireba ariko ashobora kuba yizewe avuga ko Perezida Kagame na Tshisekedi bagombaga guhurira muri Angola kuri iyi tariki ya 5 z'ukwa karindwi 2022, ariko gahunda yimurirwa ejo ku tariki ya 6 Nyakanga 2022 bazaganira banashake umuti w'aya makimbirane. Bole mu butumwa itambukije kuri Twitter kuri iyi tariki ya 4 Nyakanga yasabye ibihugu byombi kwirinda icyarogoya cyangwa kikadobya ibiganiro by'aba baperezida. Ati mu gihe hitezwe inama yateguwe na Perezida Lorenzo irahuza Perezida w'u Rwanda na Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, EU irasaba ibihugu birebwa nabyo kubigiramo uruhare rugaragara kandi bikirinda igishobora kurogoya ibiganiro. Uyu munyapolitiki atanze ubu busabe mu gihe ibihugu byombi bishinjanye ubushotoranyi. U Rwanda ruvuga ko ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zirasa ku butaka bwarwo, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikarushinja kwinjira ku butaka bwayo no gufasha umutwe witwaje intwaro wa M23. Ntago twasoza tutavuze ku nkuru yiriwe ivugwa cyane hano mu karere n'u Rwanda ruherereyemo, aho abasirikare b'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC bahanganye n'umutwe wa M23, baravugwaho gucika intege ndetse bamwe batangiye guhunga urugamba, aho abagera mu gihumbi bahunze aho bari mu birindiro bya Kabindi na Matebe. Ikinyamakuru Goma News 24 gitangaza ko abasirikare ba FARDC bari mu birindiro byabo bya Kabindi na Matebe babivuyemo. Ikinyamakuru kivugwaho kubogamira kuri M23 kigira kiti abasirikare barenga igihumbi bahunze bajya guca ingando irukoro mu birometero 3 uvuye Rucuru. Aba basirikare bahunze ibirindiro byabo nyuma y'uko bakomeje gutahwa n'ubwoba ko Rucuru imirwano ishobora kongera kwambikana. Umutwe wa M23 uhanganye na FARDC mu mirwano ikomeye uherutse gufata agace ka Namugenga kari mu birometero 40 uvuye mu mujyi wa Goma. Aka gace kafashwe na M23 nyuma yo gufata umujyi wa Bunagana umaze iminsi uri mu maboko y'uyu mutwe. Mu butumwa bw'amashusho bwasohowe na M23 ku cyumweru tariki ya 3 Nyakanga 2023, umuvugizi w'uyu mutwe Major Wiringoma yavuze ko batateze kuva muri uyu mujyi wa Bunagana. Ngaho rero nguko ni Paradizo News, na amakuru mashyashya arimo arava hariya mu gihugu cya Kongo. Twarabiyemeje, twarabihaye kandi koko ntago tuzigera tubatenguha n'umunsi n'umwe. Niba utarakora rero subscribe urimo uracikwa, kora subscribe, ukore no kunzogera iri ku ruhande kugira ngo utazajya ucikwa n'ibyiza byinshi tugenda tukugezaho umunsi ku munsi. Muhorana na Bukarif, reka tubonane ubutaha. Nyagasani akomeza abahundagazeho imigisha mu byo mukora byose. Bye.